سلام دوستان، در این ویدیو ما با شما چطور آموختن 3 زبان خارجی را با شما میفهمونم و شما در این ویدیو میفهمید که من از کدام متدهای استفاده برده 3 زبان خارجی را از خود کردم. اگر شما این ویدیو را تا آخر تماشا کنید شما متدهایی می‌آموزید که این متدها برای شما کمک کرده میتوانند در آموزش زبان‌های خارجی نوبسته از آن که آن کدام زبان است، روسی است، انگلیسی است، ترکی است یا اینکه دیگر زبان. در حقیقت من 3 زبان خارجی را میدونم و امروز از متدهای خود سری آنها را با شما یک به یک میگویم. یکم زبانی که من آموختم دوستان این زبان روسی است و زبان روسی رو من در دوره مکتبی در مکتب آموختم. و متدی که من برای آموزش زبان روسی استفاده بردم این متد معمول است. این را اکثریت میدونند و این متد را شما نیز میدونید. از این متد ممکن استفاده کرده باشید، اما مشکلی اکثریت در آن است که آنها این متد رو جدی نمیگیرند. آنها از این متد پره و 100% استفاده نمیکنند. برای همین من فقط یک متد استفاده بردم برای زبان روسی و من در یاد ندارم که من کلمه نویسنده باشم. من در یاد ندارم که من لغت از یاد کرده باشم. من در یاد ندارم که من پیش یگان معلم رفته درس لغوی گرفته باشم. فقط همون درس روسی مکتب که پر از گراماتیکا بود، گلاگول و پادیژ که من تا حال نمیدونم و فقط یک متد من استفاده بردم و این متد برای من کمک کرد که من زبان روسی را پر از یاد کنم. و نه تنها من بلکه همه اولای ما زبان روسی را میدونند. خواهرای من، برادری من زبان روسی را بلدند، اونها زبان روسی را میفهمند و گپ زده میتونند که ما همگی از این یک متد استفاده بردیم. این یک متدی ما این تماشای فیلم ها با زبان روسی بود. یعنی من هر روز به پراگو فقط فیلم تماشا میکردم مدت 3 یا 4 ساعت هر روز به پراگو، هم روزی بزرگ، هم روزی دوشنبه، هم روزهای درسی. بعد از درس یعنی که بگاه یک فیلم تماشا میکردم و باز بازم این من تلویزیون تماشا میکردم، شبکه‌های روسی، TNT، STS و دیگر شبکه‌ها رو و بسیارتر حجو تماشا میکردم. یعنی همون چیزی که من شوق دارم بسیارتر این حجو بود و بسیارتر این فیلم بود. من تا حاضر فیلم تماشا میکنم و اکنون من اونها رو با زبان انگلیسی تماشا میکنم. و هنگام تماشای فیلم هر یک کلمه‌ای که برای من میشد نفهمه من اونها رو از پدرم میپرسیدم یا که از مادرم، یا اینکه بعضن وقت تماما از هیچ کس نمیپرسیدم و هنگام 2 یا 3 مرتبه در فیلم ها تکرار شدن این کلمه آنها را من البته از خود میکردم. و ماکسیمم من کاری که میکردم از همه زیاد این بود که من آن کلمه های روسی را اگر به نهایت مشکل میشد آنها را در لغت میدیدم، یک مرتبه در لغت میدیدم و تمام. و زمین من کتاب میخوندم با زبان روسی، زیرا کتاب های تاجیکی در کتابخانه ما کمتر بودن در مکتب. برای همین من کتاب های روسی بسیارتر میخوندم. اما از کتابخانه من اونقدر روسی خود رو خوبتر نکردم و یگانه متدی که برای من کمک کرد این تماشای فیلم ها با زبان روسی بود. برای همین شما میتونید از این متد پر استفاده برید و برای آموزش زبان انگلیسی فقط فیلم تماشا کنید و فقط حجو تماشا کنید. و در آن دوره که من تماشا میکردم من خودم شخصا اینترنت نداشتم، تلفن نداشتم، فقط چیزی که من داشتم این دیسک بود و من هر روز یا که هر هفته یک دیسک میخریدم و اومده کینوهای دوست داشته خود رو تماشا میکردم. شما هم امروز امکانیت دارید، شما در یوتیوب میتونید تماشا کنید ویدیوهای انگلیسی، شما میتونید در فیسبوک که در دیگر کانال خلاصه اینترنت پر از ویدیوهای انگلیسی است، پر از فیلم‌های انگلیسی، شما میتونید از آنها استفاده برید. tak این بود یک گونه متدی که من زبان روسی را آموختم. و مشکلی این متد در آن است که شما اگر تنها با این متد روسی خوانید این وقت زیاد را میگیرد. یعنی شما در مدت 2 یا 3 سال میتونید زبان انگلیسی که دلخواه زبان را آموزید و با او گپ زنید. برای همین من در آموزش زبان روسی سراسیمانه بودم و فقط از یک متد استفاده می‌بردم و با این متد من روسی خود را بلند برداشتم. و اگر شما از این متد استفاده بردنید دانید که با این متد شما در 2 یا 3 ماه زبان انگلیسی رو یا که زبان دیگر رو از خود کردن نمیتونید. این کمتر وقت در کار میشه. زبان دومی که من آموختم البته این زبان انگلیسی است. من زبان انگلیسی رو از صنف 8 آغاز کردم، یعنی 2 سال در مکتب و 4 سال دیگر در دانشگاه، 6 سال. در این 6 سال آموزش زبان انگلیسی من از
тамоми методҳое ки дар рӯи олам вуҷуд аст ва ман медонистам аз онҳо истифода кардам. ва забони англисӣ барои ман яке аз мушкилтарин забонҳои барои омӯзиши ман буд. зеро ман ҳам луғат менависам, ҳам дарси иловагӣ мегирифтам, ҳам дар донишгоҳ мехондам, ҳам худомӯзӣ мекардам, ҳам видео тамошо мекардам. хулоса ҳар як методе ки барои ман фаҳмо буд, ман медонистам ҳамаи он методҳоро истифода бурдам ва забони англисиро аз худ кардам. ва аз ҳама методҳои гӯем машҳур ва фоиданоке ки барои ман шахсан кор карданд ва ман бо онҳо бо кӯмаки онҳо забони англисиро хубтар ва беҳтар аз худ кардам, ин видео дарсҳо буд. яъне баъд аз оне ки ман дар курси дуюм аз тамошои видео дарсҳо оғоз кардам ва тамошои видео дарсҳо, аллакай англисии ман як қадам ба пеш ниҳод ва рӯз ба рӯз англисии ман беҳтар ва хубтар мешуд. зеро ҳар як видео дарсе ки ман тамошо мекардам, онҳо видео англисӣ бо филм буд, англисӣ бо мусиқӣ буд ва ман баъд аз тамошои ин видео дарс он филмро скачат карда тамошо мекардам ё ки он мусиқиро гӯш мекардам ва лирикаҳои онро мегирифтам. ва видео дарсҳо хубияшон дар он буд ки барои ман ҳар ҳафта, яъне дар як ҳафта як видео дарс мебаромад ва ман муддати ин ҳафта он видео дарсро қариб 7 бор тамошо мекардам ва ҳамаи калимаҳое ки дар он видео дарс гуфта мешуд, ҳамаи онҳоро аз ёд мекардам. яъне як бор тамошо кардани видео дарс барои мо кӯмак карда наметавонад. мо бояд онро чанд бор такрор кунем, чанд бор тамошо кунем ва калимаҳои онро нависонда албатта аз худ кунем. хулоса омӯзиши забони англисӣ талаб мекунад аз шумо, ба русӣ агар гӯям комбинировании методов, шумо бояд якчанд методро якҷоя карда омӯзед. яъне шумо ҳам луғат аз ёд кунед, шумо ҳам бояд дарси иловагӣ гиред, шумо ҳам видео дарс тамошо кунед ва ҳар як методе ки барои омӯзиши калимаҳо медонед, шумо бояд дар калимаҳое ки аз дарси иловагӣ мегиред ба онҳо истифода баред, ё ин ки ҳам мусиқӣ гӯш кунед ва ҳам филм тамошо кунед ва ҳам видео дарс тамошо кунед ва ҳам дарси худро тайёр кунед, ё ин ки китоб хонед бисёртар бо забони англисӣ, ё газет хонед бо забони англисӣ. хулоса методҳое ки мо дар забономӯз мегӯем ё ин ки методҳое ки аллакай худи шумо медонед, ҳамаи он методҳоро шумо бояд пурра истифода баред ва забони англисиро аз худ кунед. яъне забони англисӣ ин забони мушкил аст. ҳеҷ кас нагуфтааст ки забони англисӣ осон аст, ҳеҷ кас нагуфтааст ки забони русӣ осон аст. шумо ин забонҳоро метавонед фақат бо якҷоя кардани якчанд метод ва аз ҳама муҳим persistence, яъне ҳар рӯза давомнокӣ аз худ кунед. ягона чизе ки ман аз забони англисии худ гуфта метавонам ин аст ки ман ҳама вақт босабр будам ва ҳар рӯз кор мекардам. яъне ҳар рӯз омӯхтани забони англисӣ шарт аст барои оне ки шумо забони англисиро аз худ кунед. агар шумо мехоҳед ки дилхоҳ забонро аз худ кунед, навобаста аз он ки русӣ аст, туркӣ аст, немисӣ аст, фаронсавӣ аст, шумо бояд ҳар рӯз кор кунед. ҳар рӯз кор кардан ин методе аст ки бо ман кор кард ва ман шоҳид ва далели онам ки ҳар рӯз кор кардан ва аз методҳои гуногун истифода бурдан шумо метавонед забонро пурра аз худ кунед. ман аз худ кардам ин забони туркӣ аст. таҷрибаи ман ба оиди омӯзиши забони туркӣ тамоман гуногун аст, яъне ин фарқ мекунад аз омӯзиши забони русӣ ва ин тамоман фарқ мекунад аз омӯзиши забони англисӣ. зеро забони туркиро ман бе қалам, бе муаллим ва бе китоб омӯхтам. яъне ман аз ягон методҳое ки барои омӯзиши забони русӣ истифода бурдам ё ки аз методҳои забони англисӣ истифодам, аз ягон та он истифода накардам. зеро ҳангоме ки ман дар русия кор мекардам, дилам пур буд ки ман ба русия рафта аз забон танқисӣ намекашам. аммо ҳангоме ки дар фирмаи туркӣ ба кор даромадам, туркҳо тамоман русиро намедонистанд ва мо тамоман туркиро намедонистем. ва якум чизе ки барои ман кӯмак кард дар омӯзиши забони туркӣ ин зарурият буд. ман бояд онро меомӯхтам, зеро вақти ҳангоми кор баъзан мушкилотҳо мешуд ки ман намефаҳмидам чӣ кор кардан дар кор, чӣ кор кардан накардан дар кор ва ин зарурият барои ман кӯмак кард то ман забони туркиро пурратар ва тезтар аз худ кунам. ва ягона методи ки ман дар забони туркӣ омӯзиши он истифода бурдам ин пурсиш буд. ман чӣ кор мекардам? ҳар саҳар вақте ки моро ба кор равон мекарданд, хоҳ нохоҳ ҳамроҳи мо як турк ё ки ду турк буд ва ман аз оғози кор
ҳатто аз наҳорӣ, аз завтрак бо онҳо гап заданро сар мекардам ва фақат мепурсидам. ёд дорам ки як бор бояд ман каҷиларо ёд мегирифтам, яъне чизи каҷала, асбоби каҷиларо бояд ёд мегирифтам, ягон чизи хамшударо, ва ба турк нишон додам буне, ва ӯ гуфт ки ин ангушт аст. Не, ман гуфтам не, ангушт не, ана ҳамин ҳолати ангушт. ва баъд аз чандин саволҳо ахир ӯ фаҳмид ки ман каҷила дар назар дорам ва ӯ гуфт ямук. Ямук ва дус, рост. Ямук аст ва дус каҷала. ва ман баъд аз оне ки ин ямукро ёд гирифтам ва аз он пурсидам ямук, мегуфт бале, ямук, мегуфт бале, ямук, мегуфт бале. ва баъд аз он ман ба назди дигар турк мерафтам ва ин калимаро боз аз ӯ мепурсидам, так ямук чӣ мешавад? онҳо мегуфтанд ки ин чизи каҷила аст, ягон ашёро мебардоштанд, нишон медоданд, ямук не, ямук не, ямук чист, ямук чист. ба ин восита ман вақте ки аз турки дуюм мепурсидам ин калимаро ва ӯ тасдиқ мекард, ман ҳатман инро ҳамон рӯз муддати 5-10 маротиба такрор мекардам, истифода мебурдам. ва дар як рӯз ман ин ҷумлаи бунеро, яъне ин чизро то 20-30 маротиба истифода мебурдам. бо ҳар як шахс, ҳар як туркиро ки медидам, як калима аз ӯ мепурсидам, як чизе ки ӯ мегуфт, онро якчанд маротиба такрор мекардам ки оё ман инро дуруст талаффуз мекунам ё ки не. туркиро намедонистам. ва ман бо истифода аз ин метод дар муддати 3 моҳ забони туркиро озод гап мезадам. озодона гап мезадам бе ягон мушкилӣ, оиди иншоот, оиди ҷои хоб, оиди хӯрока, оиди кор, оиди Тоҷикистон, оиди Туркия, оиди ҳама чиз гап мезадам ва онҳо дар ҳайрат буданд. Так, хулоса дӯстон, се чизе ки барои ман кӯмак кард дар омӯзиши забони англисӣ, ин якум зарурият буд, дуюм ин методи пурсиш ва такрор буд. Ман мепурсидам ва такрор мекардам, такрор мекардам. ва сеюм ин буд ки ман бо соҳибзабонон будам, яъне ман бо туркиро бо туркҳо омӯхтам. барои ҳамин дӯстон, агар шумо ягон забонро омӯхтанӣ бошед ё ки забони англисиро омӯхтанӣ бошед, айни ҳол барои ёфтани соҳибзабонон англисҳо ва американсҳо ягон мушкилӣ нест. шумо метавонед онҳоро аз интернет пайдо кунед, махсусан сайтҳое ҳастанд ки шумо метавонед онҳоро пайдо кунед ва шумо бояд бо онҳо бисёртар гап занед ва аз онҳо бисёртар пурсед, зеро суҳбат бо соҳибзабонон барои мо кӯмак мекунад то забонро тезтар ва пурра ва тоза омӯзем, яъне тарзи талаффузи онҳоро пурра ва тоза меомӯзем, тарзи гуфтори онҳо пурра ва тоза меомӯзем ва аз фарҳанги онҳо пурра истифода мекунем. ин буд дӯстон таърих ё ки историяи ман оиди омӯхтани се забони хориҷӣ. як бори дигар такрор мекунем ки забони русиро ман фақат ва фақат бо истифода аз як метод ва ин ҳам бо тамошои филмҳо ва телевизион ёд гирифтам. забони туркиро фақат ба истифодаи савол ва такрор кардан омӯхтам ва забони англисиро бо ҳар рӯза омӯхтан ёд гирифтем, яъне ҳар рӯз бо истифода аз методҳои гуногун, аммо ҳар рӯз бе ягон истироҳат, бе ягон прогул, ҳар рӯз омӯхтам ва акнун бо ин се забон ман озод гап мезанам ва ин забонҳоро пурра истифода бурда метавонам. барои ҳамин агар шумо метавонед, агар мехоҳед ки аз методҳое ки барои ман кор кардан истифода баред, маслиҳати ман ҳамин ки ҳама вақт кӯшиш кунед ҳар рӯз омӯзед, беист телевизион тамошо кунед, видео тамошо кунед ба он забоне ки меомӯзед ва кӯшиш кунед бо соҳибзабонон омӯзед ва бисёртар савол диҳед, зеро вақте ки шумо савол медиҳед ва такрор мекунед, аллакай ин таҷриба аст, яъне забон барои гап задан аст. шумо аллакай вақте ки савол додан, шумо аллакай забонро гап мезанед ва онро таҷриба мекунед. ин буд дӯстон дарс ва методҳое ки ман забонҳои хориҷиро омӯхтам, се забони хориҷӣ.